تەماشەوانی خەنی تیڤی دەمەوە خۆش بە هیوی دیکەم ڕەوشەوە باش بە divê hefteyê de civata me xweş. Çend mijarên rindik û xweşik hene li gel hev. Em ê binirxînin, em ê şirove bikin, rexneyê xwe bikin, rexneyê xwe bêjin û qehweya xwe jî vexwin. Em dest pê bikin. Salih Muslim serokê peyedê Emirda hazir e. Emirda we. Rehma Xwedê lê bi nelê bi rehm ji kîsî Xwedeyê. Xemnake em dikarin bêjin rehma Xwedê lê be. Ez wî wekî kesnas dikim ji 1993 li Şamê yekemîn car min wî dît hîna xapo li Şamê bû. Ew û apê me Ömer Osêw û biryar Kûtê ku niha li Almanyayê kadreyê rêxistina PKK bû û hin kadroyê din kovarekî derdixistin bi navê Dengê Kurdistan. Salih Muslim karî wî tê de rojnamegerî û edîtorî fêm nedikir lê tiştên tercemeya erebî dikir. Wekî tercemeya destpêkê piştre dihat paknûskirin, redaktekirin, dihat êdîtkirin û piştre ji bo kovarê dihat amadekirin û belavkirin. Teeleqeya wî bi kovarê ji nêzik de tunebû. Salih Muslim di salên heşteyî de PKK nas dike. Di nava tevgera siyasî ya Kurdê Sûrî emrekî wî biçûk heye. Çend mehin di Partiya Pêşverû de dimîne. Di sala 74 dev ji partiya xwe verdide û diçe Tirkiyê li wir endeziyariya bajara dixwîne. Têgotin gumanin yanî tiştekî wilo tekestin heye. Têgotin ku hîna wê çaxê bû dema ku li Tirkiyê dixwend ket bin kontrola mîtê. Têgotin. Tê wilo ez wî nas dikim. Ez Salih Muslim nas dikim çend cara li Şamê me hevdû dît wek min ji we re got 1993 94 piştre li Helebê jî li Qamişlo jî li gelek devera me hevdû dîtiye. Yanî wek kes em hevdû nas dikin. Salih Muslim dema li yanî di van danûstendenê ku min pêr kirî tu carî ji min re negotiye ku ewî apo li Tirkiyê dîtî di qonaxa xwendinê de yanî salên hefteyî wê qonaxa hanê de yanî. Negotî. Yanî pêve girêdayî Salih Muslim dema ku li Siûdiya Erebistanê Siûdî PKK nas dike çend salekî li wir dimîne problemê li wir çêdibin tê vedgera Sûrî û ofîsekî bîroyekî endeziyarî ew û Xelîl Ebdê zavê Mezlûm Ebdê û pismamê wî bi hev re û çend endeziyarên din ofîsekî vedikin. Salih Muslim jî di nav wan de ye. Dema ku Salih Muslim li Sûrî bû û apo li Sûrî bû têkiliya apo Salih Muslim ne wê asta bilind ku jina wî dibêje yanî. Wekî Aîşe Efendî navê wê Aîşe Efendî ye. Hevalê serokatiyê bû û nizanim çi tim cara bavdûr na wekî apo wekî welatparêzekî pêr de dawdistin. Ne şêwirmend ne ne kesayîtekî wilo paye bilind. Ne wiloyî yanî pir mubalexe dike ev Aîşe Efendî. Ez behsa wê qonaxa ku apo li Şamê bû ji ber ku ez diçûm û dihatim Şamê û min didî û ez nêzîkî meseleyê bûm yanî. Ez nêzîkî meseleyê bûm ji ber ku mala kalkê min nêzîkî meseleyê bû. Mala apê min nêzîkî meseleyê bû. Apê me Ömer Osê nêzîkî apo bû. Malbata me nêzîkî PKK bû. Me didît yanî. Bê çi heyî û kî nêzîkî û kî ne nêzîkî û kî
ciyê şêwirmendiyê û kî wilo ji rêzê ye. Ev yek yani mübalağeyên ku jina wî niha dike û hevalê serokatiyê bû û nifşên niha li nava PKK dizanin vê belkî nizanibin yani. Lê Cemîl Bayî ku Murad Karaîlan dizane dema salên notî sewiya Salih Muslim çibû. Piştî ku têkiliyên PKK û rejîma Sûrî xera dibe û apo ji wir derdikeve sala 1998 apo Salih Muslim bi xwe re nabe yani. Ez bi çekî wilo behsa bîyografiya Salih Muslim dikim ji bo ku bakurî naz bikin ev çi meseleyî çi teyrî yani. Apo Salih Muslim nabe kî dibe Ömer Osê dibe û Zirkî Merwan Zirkî bi xwe re dibe heta Rûsyayê û pişt re vana vedgerin û ew dimîne yani. û çîrok yani berdewamkirina çîrokê naskirî ye. Yani eger Salih Muslim xwase girîng bibana wê Salih Muslim bi xwe re bibirane. Şikî wilo tune bû yani. Di wê dema hanê de istixbaratên Sûrî dema berî apo derkeve. İstixbaratên Sûrî partiyekî çêkirin, rêxistinekî çêkirin wek HEP û DEP û HADEP û DAHEP û HADEPA niha heye û Dem Partî û Çaqilmaz Partî tiştekî wê çaxê li Şamê jî istixbaratê Sûrî xwestin çêbikin ji bo gê rêxistina PKK dibin re weriveşartin yani. Wekî partiyekî Sûrî, wekî partiyekî nîv resmî PKK li wir kar bike wê çaxê çêbû ev Salih Muslim jî di nav de bû polîtîk bîro bû. Ne berpirsê yekemîn bû polîtîk bîro bû. Berpirsê yekemîn yan jî dînemoyê rêvebirina vê rêxistina hanê Ömer bû, Ömer Osê bû. Dema ku apo tê girtin û pêvajo tê guhertin nakokî di navbera vê partiya hanê de çêdibe. PKK û Cemîl Bayî grûpekî ji vê partiya hanê bi alî xwe dibin û istixbaratê Sûrî Ömer Osê û Merwan Zirkî û hinek kesên din bi aliyê xwe dibin û ev partî perçe dibe. Dimîne Salih Muslim dimîne lê Salih Muslim kontakta xwe bi Ömer Osê re ti carî qut nekirî. Temaşevanê hêja li Bakurê welat, li Rojavayê welat. Têkiliya rêxistina PKK ti carî ji Ömer Osê qut nebûye. Cemîl Bayîk, Osman Öcalan dema di nav PKK de bû piştî ku ji PKK qut bû. Aldar, maldar, xebat, mebat, ev Cenaber Selaheddîn hemû kontakta rêxistina PKK bi Ömer Osê re berdewam kir û tevlî ku yanî wî biçûk dikin û êrîşî wî dikin û lê bi hewceyî wî bûn. Xwe bi hewcedariya Ömer Osê didîtin ev Salih Muslim jî di nav de. Gelek cara bi hewceyî Ömer bî û Ömer jê re xizmet kirî yani. û Ömer alîkariya wî kiriye û nanê Ömer ketî zikê Salih Muslim yani. Nan û xê di navbera wan de hebû. Dema ku 2002-2003 xwestin berî PYD xwestin çêbikin Salih Muslim jî di nav de bû. Hin civîn mivîn li daxistin li Helebê xwestin ez jî tevlî vê bikim ez dûr ketim. Xwestin ez tevlî tecemûyê jî bibim min qebûl nekir. Dema PYD jî xwestin kontakt kirin min qebûl nekir. Lê berî PYD tiştekî wilo xwestin çêbikin rejîma Sûrî nehişt. Hîna wê çaxê rehmetiyê Ristem jî sax bû. Ristem Cûdî rejîma Sûrî nehişt dest bi êrîş û girtin û çewsandin û çavsorkirin kir rejîma Sûrî. Salih Muslim derket. Jina wî hat girtin, ev Aîşe Efendî hat girtin, hat berdan, çû çiyê, perwerde, merwerde û nizanim çi kampa garê ji PYD re çêkirin. Kongrê PYD çêbû, Kongrê PYD
1003 ده صالح مسلم نسروق بو اندامك بو لنافذر لنا نا يعني برپرسیاری یکمین بوده دناف ده بو يعني یکی جدا مزرینه را دهات حسب عندن لنا اي سرکه بو کادرو کی PKK سەرۆکی ڕێخستنێ بوو کەنگی شاهین وی کوشتن وی تەسفیەکردن کەمال شاهین سەربازێکی دە ئارتێشا سووری دەبوو کادرێکی پێکێکەی کێڤن بوو وی کردن سەرۆکی ڕێخستنا پەیەدێ و کەمال شاهین پێکێکە نەتخواست وی بکە دەخواست کەسایەتیەکی سیڤیل کەسایەتیەکی ولۆ سیاسی بە ڕەوشەمبیرە بکە سەرۆکێ پێیەدێ پێشنیازکردن لەسەر زەردەشت حاجۆ زەردەشت حاجۆ یعنی لێبوورینە خۆخواست گۆن ناوە سەرۆکێ پەنا کوردم ئەز نێزیکی vê mesela hanê nabim ez ji wir çîrokê wilo tab derzî vedikim dibêjim ji bo ku hûn têkevin meselê bê ev Salih Muslim çi bû kî bû çawa çêbû çawa derket pêş dema ku grûpa Kemal Şahîn qut dibe grûpa Osman Öcalan jî qut dibe û behev re grûpekî ji pejekê jî qut dibe Sîpanê Rojhilat kutleyekî mezin ji PKK qut berê xwe didin Yekîtî Niştiman wê çaxê Yekîtî Niştiman bavê bafil Talebanî fînansekirina perçebûna PKK dikir û piştgirî didayê piştgiriya ekonomî piştgiriya ragihandinê wan dihewand ne wekî bafil niha ku bîyê wilo lîstikekî di distê Cemîl Bayîk de behsa bafil Talebanî dikim yenî wê qunaxa hanê de bafil ne nav siyasetê de bû ne nêzik bû ne van çîrokê han fêm dikir ji yenî meselên hindirîn nakokiyên PKK û Yekîtî Niştiman ev grûpa ku qut dibe a Kemal Şahîn ji PYD bê serok dimîne kî dikin serokê PYD ana hûn ê bêjin Salih Muslim na dîsa jî ne Salih Muslim yekî din Fuad Ömer Berzo Mihemed birayê Sîne Mihemed dikin serokê PYD çend sal dimîne carek dewra ku du dewre piştî wî radikin îja nûka Salih Muslim tê ew jî du dewre dimîne wî radikin yek din tînin pişt yanî bi vî rengî Salih Muslim di nava PYD de lê di nava PYD de ne wekî ne xwedî biryar ne xwedî gotin e heta ne wek xwedî nayê asta Tuncer Bekirhan jî nayê wê asta hanê erê Tuncer Bekirhan jî ne tu zilam e û ew navê wê çi ye qereçiya hanê ew benîştê xwe di ezayê di teziya Salih Muslim dicû Tulay Hatim Oğlularê lê Salih Muslim jî yanî here were rûnê bimire bijî bi vî rengî bû yanî koleyekî wilo baş bû ji rêxistina PKK re qadro madro wî di bir û danîn û wî dimeşandin yanî şexsiyet tune bû îrade tune bû kesayetî tune bû sewiye jî tune bû yanî ne ew kesê ku bêjin rewşenbîr bû yani meselen gelek kes wilo di nava PKK dibûn xwedû pirtûk û pirtûkên vala jî yanî bêmane lê hema pirtûk aldar jî bû xwedî pirtûk Aldar Xelîl bû nivîskar û xwedî pirtûk ev Salih Muslim nebû xwedî pirtûk mebesta me tin di hindir jî de ew sewiya rewşenbîrî a siyasetmedarî tune bû yanî we wan li ser medya didît lê qalkê vala bûn nê ku em bêjin wilo siyasetmedarên zengîn in têr û tijene kesayetiya wanî rewşenbîrî heye û a siyasetmedarî heye tiştekî wilo cem Salih Muslim tune bû yanî kole bû kole yanî wekî xulamekî wekî memûrekî hevalê Salih rûnê hevalê Salih rabe hevalê Salih Herrazê hevalê Salih her tuwaletê hevalê Salih tiş tuwaletê hat te pîpî kir te pîpî nekir û bi vî rengî
رحمتي قلامكي بفيرنجي بو رحمة خودي لي لإيريشي مالباتا برزاني كر جداد خستن إيريشي مالباتا برزاني بك إيريشي مسعود برزاني بك دكو دردك داخفي ام چلو دارا بخون ام حوجة دارية مسعود برزاني نابينن و ناكن و داوي چود جيانا خو خستين كردستان عراقي جدستا 27 مليار دولار بودجeta PKK و پرانی ji Rojava ji diziya Rojava xesteyekî çênekirin li Rojavayê Kurdistanê ji bo gelê ji bo Salih Mislim ji bo kesên wek Salih Mislim xesteyekî çênekirin dawî çûn hewcedariya Kurdistana Başûr hewcedariya vê ala xweşik û serkirdeya Kurdistana Iraqê bû serkirdeya Kurdistana Iraqê jî wilo يعني dilfire bi dilnizmînê zîkî wan dibe dibê merivê jî bêjî yani ew kesên ku niha ji PKK qut bûne Ebûbekir li ser medya dertê û vîleya wî heye û perey wî heye û miaşê wî heye botan wisa êdin wisa ev serkirdeya ku ji PKK qut bûye ev kadroyên ji PKK qut bûye tu carî wilo hatî pirsîn ku vana çi qîse pêşmergeyên Kurdistana Iraqê kuştine di şer û pevçûnên di navbera PDK û PKK de tevlî wilo ev rûpela hanê a qirêj di dîroka PKK de û di dîroka van kesên hanê de Kurdistana Iraqê lê naner yani lê naner yani ew Ebûbekirê çi ye ew Xelîl Ataş yani dest avêtiyî bi deha keçê Kurda di nava PKK de bûyera Rojîna Mêrdînê naskirî di nava Apoçiya de keçekî Kurd jinekî Kurd bi destekî birîndar û ev Ebûbekir dest avêtî û du canî bû wê fetisandin wê kuştin bi nav avê de wê fetisandin wê kuştin Rojîna Mêrdînê jî dihat gotin yekî ku jer yani ev û yekî tecawuzçî ye û ku jer e û ji kadroyên PKK jî kuştiye û ji zarokên Rojava kuştiye û ê Bakurîya kuştiye û pêşmergeyên Kurdistanê kuştiye û niha kêfkêfa wî û mîrne bi halê wî û derdikeve ser medya Kurdistana Iraqê û pesnê apojî did ev Ebûbekirê ne Siddîq Ebûbekir Xelîl Ataş yani hemû vîrengî ev navî wî çi jî ye Mazlûm Ebdê jî ev mal li şerê not û pênca şerê not û pênca êrîşa pazlê tebaxa duwemîn di 26 tebaxê de di not û pênca dema PKK êrîşî PDK kir bi sedan pêşmergeyên PDK şehîd ketin ev Mazlûm Ebdî Şahîn Çîlû di nav de bû rêvebirî eskerî bû fermandarê eskerî bû Xwedê zanibê çi qîse Şahîn Çêlû pêşmergê Kurdistana Iraqê şehîd kirî mebesta me ji vê meselê tevlî van cinayetê han van karê qirêj dîsa Kurdistana Iraqê ev ala xweşik wan hewand û alîkarî û piştgirî da wan Salih Mislim jî nexweş ket heq wasa dev avêt malbata Barzanî dev avêt Kurdistanê dîsa wekî Kurdekî lê nerîn yani HDP û malbata Barzanî û nizanî asibe Cemîl Bayîk tiştek pê bê wê li kur bibe dîsa li xesteyên Kurdistana Iraqê bi Tehran jî nema halê Tehranê ne ew halê ku Cemîl Bayîk heritê de nexweşiyê xwe derman bike yan jî her ser textorên wan yani êdî yani dilê kafira bi rewşa Îranê de dişewit wê were kî derê wê were Rojava Cemîl Bayîk duran kalkan qalb qerîzî pêr çê wê her kî derê ya wê herî Tirkiye ya herî Kurdistanê yek jar diyarî Salih Mislim bi vî rengî wefat kir mir û wî kirin şehîd
تماشا بالي صالح مسلم كرن شهيد بنخوشينا قرشكا راست نراست بنخوشينا قرشكا جيانا خوش دستا صالح مسلم بو شهيد يري ويك جمر بيج خمناك ما سري سريا اندر بفياغرامر بفياغرامر فقيرو تشبو كيف خبك سري سريا اندر سروكي معنوي اي خابو بفياغرامر ويكرن شهيد او نافي ويتشي انا تولاي حاتم اوغلولاري اكو بنيشتي خود جود برچم دچومه بنیشته خود جومه یا سوجه مچی خریق عاشقی ببویه وکی قرچیا دبن عزاید بی شرم و بی حیا و بی فدی بنیشته خود جود او تشتك بي ويجي بكن شيء اف تولاي حاتم اوغلو لاري كيما يعني كي بكن شهيد ولو سر كيف هو صالح مسلم كرن شهيد خامنا ويكرن شهيد دلگه و شانده یا دم پارتی هات سردانه هات سرساقیه قاشو کوبانه دبن چنبره دی و قاشو کوبانه بر نظام اروشا کوبانه و تدی مدیا پگکی دولو گوتن بفيرنجي بو لي درفج پگکی هبو دولتا ترك رجوان فكر وهاتن وشخور ونشتن وبنشتي خوجوتن وچون فرموش خور لتولاي اللي بنشتي تولاي تماشا بكن ويعني كاب ازيش بيج ما ديما داخل بشرم بفدي بحياة بذوق دبن كوند دبن كوني تعزية دبن جهة تعزية قابل كي دري تشيكرنه تولاي تركا بنيشتي خوناك وبنيشتي خودجو ويعني شو يعني بنيشتي ويج في عزايا هاني جي تشتر دفج بنيشتي خو يعني مرد شو دفركي هيبتا جهي هيبتا مرني هيبتا عزاي هي عرفوا عادات بفيرنجي يعني انا يك مرفكي تولاي بمره وازهرم عزاي واز بنيشت بجوم ما تولاي تشمر بيج كا يعني بدن برهفدو يعني اوي برادايا هاني ويكرم بارلمانتر هوا انداما بارتيا معراج اوراله تماشاواني هجا اف تولايا كو هاتيه بن عزايا صالح مسلم هاتيه خاطر شيني انداما بارتيا معراج اوراله علي كيالي اي كوجر اي حوالي رژیما بشار اسد آتشتی بنیشتی خودجو تركا بنیشتی خناك كشي مات الكوري مات كوني شينو عزاية مات الكرخانية تبنيشتي خبجو مات فديناك ما زوق الجمدة تنا كسك تنا ولو في افي تولايا هاني بجير بيجي هاي تولا نتولاي هاي تولا شوات بن كوني عزاية بن كوني شيني سياسة مداركي كردا اي كوباني اي روجاوات بنيشتي خبجو كستنا ولو سلاكي للسرية ويخ وحدي وي بدي مظلوم عادي يجي حاضر والحضورات تفاضل بنيشتي خدشو ما فيجي فيهم كرمت ما تولاي جديد وما بنيشتي وي جديد ما شاء الله خدير محمد صلوات بن كوني عزايا صالح مسلم ده بيچ قبحت شبو افيك جوان قبحت ايهام وكا قبحت هذا شبو Başkan Apo لسر یک تشتكي پل سكني تقول نتوا بچكي نتوك ديمقراطيك
وحمي بشي جياني قاربن خدنا باوين تويدا ببينن ما جيفان نكر تقعد خوازم تشتكي بكم هبي داويد حزار بازدادا هدي تريدا من بيت جدبي ويميز أسر نادر تكسي تجارنا أخذ منتظانا قو أن الهمبر كرد ببن خدي دولتك لأدبين كرد بلا القوري طاقته وقوته خطر بقرن طاقته وانشبه بلا الوي قوري تهب بقرن بلا الوي قوري خو آماده بكن جهان دقوره جهانا قيلو انتدا دجي همين مجو عوره تكس نزانه سبي ويتشبه سريكي وانتظانن دولة الرحمة همي حد تبخل كبن إيلو جهان ندنا با آرام يدايه وان باول من ايكدنا با آرام يدانا ونن انسا همي نكارم بكيس سري خدين سر بعدي بالرازي جبرك چنبرك جاگر چه بويه وحمي جهان وحمي قلب نادادجي ديسا جي اي بهيبي ملتي كردن تبي والدا امبوه سر بلندن هيدي هفتشته اما هيدي خو خرطن ومستر بكن ادزانم ادريه وحمي هذا بينام وتفخم دينا ماجي بيخم قب حتى دن أبو أما أستبيجم يا ربي يا إلهي خديو ما فيجي ديدي يعني برز ليلى زانا ناوي وي أذكرم نها برحتي بيجم ليلى نازانا ينت على قاوي بزانا بونتنا تكسايتيا ويا سياسي كور تنا يعني تشتي مايه أو تشتين معنوي ديمانا كود برلمانتويا تركي دي صالانو تيد مفي سونده جبو غالي كردو غالي تركوار أبو وكيد تشتنا يعني درد كذا لكوباني بحث دكو دبيجي باشقان آب يعني كشي هاي بور كورية الآمدة تبيجي باشقان آبو ما فهم كر تلكوباني شما تبيجي باشقان آب بيجي سروك آبو بيجي بكردي بيجي بكردي بيجي باشقان آبو چیه باشقان آبو نزانم چکوت وماشي فهم نكر نه كيشه و بروبلم دو كرده يه كنت نهاجي آبو تفهم نكري تبريجي فهم نكر تسبجي فهم ناك وتدوي روشا هاني دبينه روشا نفهم كرني كو روشا كي يشتي آبو چيانات تنيه اما تدوي كي جانيه كي آبو چي وده كده بيجي ما سروقاتيه فهم نكريه ما بارتيه فهم نكريه حمال ما بارتيه فهم بكرا حاري منت ناف حال بانا ها ما سروقاتي قوت ما فهم نكر اف خولي سرا هانيجي ليلى زانا ليلى نزانا يعني درد كذا وجمر ريكلاما آپودك تماشا واني هيشا كي جانجارا فكك وخاپوتي كيف تنگاوية چند کسان تینن چند کسان کدناوا پکیکی دهاتن رزیل کرن پیس کرن ای وان بینن وان استثمار بکن و به هستن گل بلیزن ليلى زانا وكسايتيا ليلى زانا وتيكو شرع مزن وتيكو شرع قورة ونزانم چه خوزي أجمالا خدير ميري كرمي رحمتية موسى عندر صاغبانا وبهاتا ودفتري ليلى زانا جمر فكرة يا ربي تلكور موسى عندر خسكات حتى أنا تلجياني بانا تشمر طاب درزي فكرة وتشمر بكوتا ليلى زانا چيه وكيه وچي كريه قالك تشتي الدن حينا دبي مناقرة از ناخوازم بيجم لما ليلى زانا هات أوروبا ليلى زانا لتركي يعني قالك شيروك هنا
اف صورتي ولو خوشيك وباقش وملائكات وليلى زانا ونزانم چه نولوي تماشواني جان نراستي وقالك كس دزانن وناخبن هاتيش لكوباني ريكلاما آبو دكت بيجا آبو د سالا ده 1015 ده آبو ديتيه ليلى زانا وقوتي از نلدجي دولتا كردم لي از دخوازم كرد ببن نتوا ونتوا ديمقراطيك ولقوري طاقتا خودتا بقرن ونزانم شو بفيرنجي آنن هاي بوركوري مانا خلق لصالن حشتي ديش آبور لقو عم لقوري طاقتا خو بقرن تف بقرن آبو دقو نو ون اوپورتونيستن ون كومبرادورن ون خاينن ون سرخبونن نخوازن ون آجانن دولتا ترك مانا خلقي شيرت لي دكر جير دقوت للسري خو سوار هات ولما لقلي كرد تفا سوار هات وبري مدافي فلاكتا مزن وفيها مانكم كجيه مزن وبدا 1000 شهيد مرشيبي مانا خلقي جير دقوت شما ويشاغي آبويتا باشقانيتا قوه خلقي نكر قوه ندا خلقي ده 1015 خاپو جير قوتيه والله از نشي دولتا كردم كچه هاي پور كره مانا مپرتوكي آبو 1 و 2 و 3 و 4 و 5 مخونديه افرتوكي وي داوي حمول دجي دولتا نتوية ما في دولتا نتوية شاوا آبو نال دجي دولتا نتوية هاي پوركوري ما قي دكلاراسيونا آبو 27 آذار هنا حبر آوي زهانه بيه هر ليفقر دبيجي دولتا نتوي نباش فدراسيون نباش اوتونومي نباش ما في چاندهي نباش كا از خوليا دكلاراسيونا 27 سباتي لسري تكم ما قي تو كرد اقواسا كرد حسيبه تا آبو فهم نكري امشي ماشي آبو فهم نكري معنى ما تشي ما آبو فهم كر لي ما تفهم نكر ليلى زانا كاد از چير بجميري اوياكو آبو فهم نكري ونها ده 1026 ده تعزية صالح مسلم ده درتكافه ده آخفه ودبيشه ما آبو فهم نكر يعني نها از تيدي جيجم كنت نها آبو فهم كري يانا نها ده 1026 بريز ليلى زانا ليلى نزانا تا آبو فهم كرين ازولو تيدي جيجم شرم حتى نها تا آبو فهم نكري تا آبو فهم كري قد يشو تا آبو فهم كري از نها تشتكي ريتا بدم سياسة مداركي تيكو شركي صولاوي بحزار حبيبك باشقان آبويتي زندان ديتيه اشکنجه ديتيه چیه ديتيه برخودان کریه و شهید کدیه بفیشکا حوالیتا بفیشکا باشقانیتا ببومبایا باشقانیتا داویلی جیاناوی هات ده بلکی پوزی و بشود ده بلکی اون پچکی لبر خواه بکوین و آخافتن و خبردانین و گوتنین آپوی ای کنها ده 1025 ده 1026 ده دبگو اوی جامعه هان اوی شهید هان اوی تیکو شر هیجا ده 1050 ده گوتی لما tabi tiştek ihmal dikir revşa derve revşa diniye peşketine diniye o hep rengi tesiri hereme u kurda bike o devletin serdestiye o Kurdistan da beşkirine ev revşavan çibe di peşer hocada Goran Kariye ki çava jiyan bike de encam da duhazım ve benim zaman dünyaya demokratik dünyaya lehember terörizmi müdahale-i rojilata navindike. Bir sebebi xohane. Dünyadaki demokratik jiboy van devletin rasmaz jipeviste. Jibo ku rasmal dündire evlakariye ki de bu karbe
bigere. Terörizm li ser dünya belayeke ve bigirani de ve heremede de rojulata navinde xwe tevgir dike ve xwe ihracî dike. Dîsa pir devletên heremê dervey sistemê cihanê jiyan dikin. Belê bi taybet jî devletên ku Kurdistan dabeş kirine. Hem Kurdistan astengekî mezine ji bo ku ew dewlet gorankariyekî çêkin dixwaze. Ev ji bo Kurda xeteriyekî mezine çünkü ast da dikeve. Emin tê bîra min salên heftê dema ku me dest bi şoreşgerî kir me daxwaziya peymana yazdiya adarê heftê li başûrê Kurdistan rexne dikir. Rexne dikir. Me Kurdistanekî ser bi xwe dixwast. Ev roj li başûrê Kurdistan berêz Barzanî baxsa serxwebûna ku dibe dünya ji bo Kurdistanekî ser bi xwe li Bakurê Kurdistan ji serxwebûnê em daketin astekî komara demokratîk. Ew Otonomi jî kemtir. Belê. Ew astengekî pir çîke we dewletê xurt dike. Devletê xurt dike çünkü yani destê devletê li hember yekîtiya Ewropa xurt dike. Ya du şerekî bêmane niha jî berdewam dike. Mümkün e destpêkê şer pêwîst ba. Mümkün e bi destpêkê hinek destket jî hatin. Bes şer tiştekî çawa ye ku di wextê xwe de di zamanê xwe de neyê bi karanîn zarar jî dide. Ew astengekî mezine ya herî mühim jî muhalefeta Kurd li Bakurê Kurdistan ya dervey PKK ne yek bûye. Belê. Apo, Partiya Apo, Cemîl Bayîkê Apo, Duran Kalkanê Apo dawî li jiyana vî kesê han anî. Evî te ku şerê han ku hemû kes hûn wî naz dikin û dibê hûn wî ji bîr nekin. Û dibê hûn kujerî wî ji bîr nekin. Kujerî wî sereke Xapoyê. Kujerî wî ê duemîn Cemîl Bayîk û Duran Kalkan û Murat Karaîlan. Ê sereke Xapoyê. Axaftinê wî guhdar bikin di 2050 de çi dibêje. Behsa terorîzmê dike, behsa şerê çekdarî dike, behsa nerînên objektif û macqûl dike, şiroveya wî ya siyasiya wê demê çawa bû û Kurdistanî û netewayî û Kurdistanê diparêze û netewa Kurd û mafê Kurda û devletbûyîna Kurda diparêze wê çaxê. û ji xwe re li Xapoyê xwe li Qeşmerê gelê Kurd binerin. Qeşmer Apo ne Başkan Apo. Leyla Zana hatî ji me reklam û propagandaya Apo dike divê rewşa ku Apo teezîbî ye. Apo ji Leyla Zana re gotiye nizanim ez ne li dijî dewleta Kurdim. Firû derew. Çimkî ji van vîdyoyê Apoyê ku derdikeve dibêje ez xwe Kurd nahesibim ez xwe Tirk dihesibim. Ez çi ji van vîdyoyê han bikim? Yani çima Leyla Zana kengî tê istismar yani ez nizanim di pirtûkekî Apo de noteyên Îmralî di gelek ciha de gotinên gelekî sert li ser Leyla Zana dibêje. Di gelek devera de ê ku Bakurî ê mesela hanê şopandin û derxistin. Rûpel bi rûpel, cümle bi cümle, paragraf çi li ser Leyla Zana gotiye Xapo, Başkan Xapo têde hatî nivîsandin, hatî belav kirin. û ev pirtûk jî di 2015 de hatî belav kirin. Noteyên Îmralî. Gotinên nexweş heqê wê dibêje. Gotinên ser dibêje. Gotinên bêrîziyê ji Leyla Zana dibêje. Wê ser Barzaniya dihesêbe wê gefa jî lê dixwe, wê tehdîd dike. Ez ne zarokekim hûn mixapînin û bi vî mintiqê hanî. Baş e evê jina hanî ka ez çi alî binerim yanî? Ez bi çi rengî rêzê jêr bikim
و او ريزيش خور ناقر ريزيش قلي كرد رناقر ريزيش جي شهيدين قلي كرد رناقر جي شيخ سعيد كار رناقر كو آبو يبچوك دك جي شهيدين كو بأمر و فرمانا كمال مصطفى كمال أتاتورك هاتن دار دكرن و آبو پسني مصطفى كمال دو دبيجن ندج مني قلي كرد اف جنا هاني هاتي جمر لكوباني ريكلام و بروباغاندا خاپو دكن ليادي هم خاپو ناز دكن جبو خودي خوبسترين چیرو کے تیل باکور کردستان اوروپا ایدی هیدی اشکره دبنه مظلوم عبدي جيل همان آيه تبدسته مظلوم عبدي بقرو مظلوم عبدي جيل دو تحرر شخوة جمالا روجا فايا خرابو هدي يادي خشكا هيجا ليلى زانا باكوري اشتر لروجا فاي وان بهيل متحالي مت بهيل جبو خدي متحالي مت بهيل ام رجعتكن بيكوا مسلا بقى شيرن يعني همو فان چیروکی هان چیروک و چیروانو که تا دزان أنا زانم يعني بريز مهدي زانا حيا شما حتى نهاولو تحملاوي شواولو تتحمل كري هاتي ريكلاما آبودك تما شوانيجا ولوية وجا حوجي عثمان باي دمر عثمان باي دمر وردر كفينك ريكلامو بروباغاندا فككي بكو هات چباشي تو ولات باريزة كي باشي قربان حيران هفال ماموست عثمان باي دمر هفالا زانا هفالا ليلى ور بچكي ولو د هالبجارتنا در ريكلامي بكو وبد عاطفية قلب هستين قلب دليزن والتجارة بيتكو او شي كيف هويتي الخوشاويتي يعني خلق جير شبكة دخ افرا بنين كوباني نزانه شيروكو تشيرفانو كينويل اوروبا ول لباكور ودقنشك منجك هذا شبي وشنبي يعني نزانن ليلى عزانا بشينا وي شعبي مزن ليدنرن هاتي ريكلاما خابودك ما خابو فهمنت كر تخابو فهمنت كر ام ايدي ام تباش فهمتك بريز ليلى نزانا بلي تماشفاني هجانها لما ام بچك رخنين جدي قرف بحنق بتناز ام لا ابودكن قال كاس دبيجن دبن نا قني دزنداني دي دبن دستي دجمنا دي ونرخنا ليدكن ربن روشاوي خراب كذا مرود شوتي يريد جوان رد بيجي هفال باش دستي دجمن دي وربن وحالي بينت حاله اف آبو دچو بازاریه لسر چارانو ساته لسر پاشارو جاته و آزارو گیته و آنویته لدولتا ترکره مذاکره یادک و تعویز ده تنازل دك مالا دستي دشمن ديه دچو ما في حق ديه انا هفال سروكاتي فهم دك مجيوي مزنه مجيوي شي ما جما بيتر فهم دك عمي فهم ناكن هفال ريبري من نبيس كابري تتقوت الربن فقير الدستة دجمن يا ريافال چنابه ونرخنا لابو بكن سروك چنابه ونرخنا لفي ورخني وجدي بنا جدي بحنق بنا حنق به چنابه ريبري من بيج تقابلنا جمرنا بيج جم دجمن وربن وقباناني بيتنا ولوي خو فقيرناك بيجوز قبولناك سروكي منه خداي منه بيغمبري منه ازرق لال سروي قبولناك اف جوت ستاندردية هانش بوچه اف دروي هانش بوچه باشه تماشوانه هيجا از ديت فرصة هانه مبرجي كريه خمناك جارك و دجار و سيجار و دعجار مي دوباره بكن اف آبو مشروعيتا خواه
روابوينا خو جي تشدقره جي تشدستينه دوچو بميتير اتفاقا چيدك تيل سر قلي كرد چاره سريا فرض دك لسر قصده لسر روجاوائيا هرن انتگره ببن هر لسر باكوريا هرن انتگره ببن اشي خوش بنيشته طولاي ناينه لسر كردا قلك تشت فرض دك وجتركار دبيجه اف ابو مشروعية اخوا روابوين اخوا جكي دستينه هل بجارتن چيبو و ابو بسركت نا ريفراندوم چيبو و ابو دنگدانا اري قالي كرد اف ازن دا ابو قد هر تنو نري ما تبرپرسي ما وي مديت تما بكوشه تشتكي ولو هي نا يعني افرها بونش كرتي چاوا قالي كرد چارانوسا خوا بريارا خوا إرادا خوا دخ دستي يكيكو دما مرالي رخنا دك دبيكونا ربنا دقرت زنداني دي فقير بلنغاز چما قالي كردولوية يعني اف كتلة در دورا بكيش بر چولوية اف مشروعية جو كرتي هل بجارتن چی نبو کن بیشن آب در آنا هل بجارتن چی ببه گله کرد لباکوره کردستانه سری پینجی دنگی خواه بدن 20 میلیونن 10 میلیون دنگی خواه بده آبو بیشه ایرادا ما مجیه ما سروکی ما نیریه ما نزانم چی ما خاپو امی قبول دکن اندرلک نزانم چه امی قبول دکن اسی قبول بکن سراسر چابا ایرادا قبول از نقاش ناکم لسرانسر کردستانه لروجاوای کردستانه هل بجارتن چه ببن دنگدان چه ببه رفراندوم چه ببه و ناوی ویدکن چه آپو دنگدانه ده دنگ سری پینجی گله کرد لروجاوای کردستانه بینه قبول بکن از نما داخل از نما رخ ندک بنیاد چه بیجه نزانم او کی پس نیوی بده پس نی آپو بده چه بی از خلاص دنگدانه میره بسرکتیه دبی از دموکرات بم از قبول بکن از قبول بکم که آپو نونری وانایی نه نونری منه از وک نونروی نابینه لی چه جوان رو درو چه تفاصلینه چه فرض دکه از نما نیقاش دکم قبول کرنه وی وک نونری خودیتنه اینه اف چی بیه نه هل بجارتن نه دنگدان باش وکیدن مشروعیت اخوه روابوین اخوه ده چه ده کاب جکرتینه چیه شرکری بریندار بی وک کانی الماس وک مراد کرا ایلان نه وک کانی الماس وک جمیل بایک لناوا شراد مایه نه ای باش اف مشروعیت اویا عسکری شی چو ده زندانه ده کتی زندانه وکی مصطفى قرسو کتی گرفا برچیبونه روژا کو ده 2 و 3 و 10 و مهک و اشکنده دیدیه و سیله خوارنه جي دولتا ترك آداگر کر نا ديمك مشروعيتا مصطفى قرسوش آپو بيتر ده زندانه ده مشروعيتا جميل بايوك و مراد كرائيلان عسكري تيكوشينا چكداري جا آپو بيتر برفانا ورن باخفن نا آپو اف آپو مشروعيتا خوش كرتينش بو خوده مشروعيتا خوش جمعيتينه وجم باخچريتي باخچري اشكره درد كذا اما ام سروكي دا مزرينر ناز دكن وكيتنا بكسي ناز ناكن مشروعيتا آپو جمعيتي مشروعيتا آپو روابونا آپو جم باخچري وجمعيتي وكيدن لناوا كرداد لناوا خباطا چكداري خباطا سياسي تكوشينا عسكري تكوشينا سياسي تكوشينا زندانات برخدانا زندانات تشكي وي تنه
تشكيوي ناف تشتاد ناف زلامات ناف تيكو شرادة أفيا مشروعيتها خوش كرتينه ليلى زاناوي فيمناك ليلى زانا دچو بر حبسي تما ميري ويد زنداني ده ومشروعيتها مهدي زانا ولات باريزي تكو شري كردواري بحزار قاتي جا بوچيتره افيا روابونا خوش كرتين جبو خدي فرسا هاني دو بشكي يقولوا مجي خبي بفكرن كسينكو قرارا ملتا قرارا يعني چارانوسا ملتا چارانوسا قلا چارانوسا نتوا تحديدكن تثبيتكن تسبين تيد دا آخفن خدي كدن ياو كافيا چكداوي هي سركري نونوي اف چكداوي هي از خوازم بفهم بكم من برتوكي ويجي خدنا حمو ونبقر من برتوكي ويجي لسر آستا أكاديمي سر آستا أكاديميك ونبقرن نلي كولينين أكاديمين تو فان برتوكي هاني بدكيها تبدي زانينجها روجافا او يبيجي هفال اف برتوكي هاني نلي كولينين أكاديمين برنسيبن ليكولينين ريبازن ليكولينين أكاديمي تيد بيدا نابن باشافيا مشروعيتها ويا روشنبيري تنا سياسي تنا عسكري تنا برخدان زندانات تنا يو افيا چما ولو و قرار خو إرادة خو قصيد استيوي وهما يعني شد دبروا وندخن شجور بيجون بين سمعا وطاعة آمنا وسلمنا يا خير يعني خوزياج مالا خدير أفي روشنبيرن آبوشي ايكولوش خرازي ايولو وشك دلوبك عاقل ومجيوان وانا جمر بالريز بكن ريز مشروعيتها آبوشي هالبجارتن ريفراندوم هجمارين كمرة بالناس بك دروشميا دينين عليك دو دنياي دو وديتية جي 1900 وحفتي وحشتا وحتى روجا إيرو يو حسب ما كنا سبينن بجمير كسكي سروكي بارتيا كي ولو مايه سروكي دولتا كي ولو مايه سروكي حكومتا كي ولو مايه ما خيره شما فيها وحمو كس دفش حفا مسألة حمو بردن اندامن دامزرينرين PKK او 21-22 کسی کو کنگره فیسی حاضر بود جنیوی وان بهتر هاتن کشتن هاتن تصفیه کرن اوانا جبلی ایکو دفجه بردان ایکو مایی چند کس مانو قید دوست سیمانه آبوشی دناوه جناوی دفجوی بردا جناوی کسی را یلدم دفجوی بردایی کاویا مشروعیتا وی جکرتش بو خوده از ناس بكم نا روشبيري نا سياسي نا عسكري نا تشتنا برا دو يكيددن لفيقونا يكيد كتن شير بيشن باشقان كل جم تركا شقماقي باغچليه فيا تزبيا باغچليه وشير بيشن باشقان يري باشقان سرچه هاي پوركوره باشقان چه باشقان کی جانواره یہ باشقان تی چکری قرآنیه باشقان حتى اي وقت ليلانا زانا هبن وقي عثمان بايد امر هبن وكولو خلام وزلام هبن واي وقت ابو جيب بن باشقان نولوي حتى افكاس نقولوا مريد نافا بكيد هبن واي وقت تولا حاتم اغلولاري ويوري بنشتي خود بن كوني تعزية لروجافاي كردستاني وبنشتي خبيب لفرستم داويا في خلقي حتى خلقي كيدن لنافا خير وخوشيه ده بمينه